Sanda bukunta masela nasang katiumbaranta angge mairi. Makalimana tempat tuanta lante sarunna bating katutunanta lante kalau lalan namario. Kemarin nasi upa di upa aparaya di paraya. Anda sumber lang nalibakna napo reketen daunan na. Ra na toko kaubanan domai tangan alangi domai pintu tuan limbu rampo tangati toro lentire tutun tangati rumbu kanuku si toro temai topa tutungan dia si panglela temai topa te tangan nan nama mas sulo 14 anak mana? Apa yang dulu? dibuka barung datu tigil yang lantang tau labi hari rinna bendan rara patong kon suke bula dah di dandan ni gayang di sarasa kikan daure di matama tailo bayunna tedao indo dodona tedao mak dadi matin domi lembang surah ramah nilo pibulan lampan koli rara di patira sangka nalan tema Allah totemo soladan dan palelean nalan tema lepo ditarik memongan milante tangan tondoko tipa seno milante mak lepo ditariki kalelean lako bakwana lembang kaisanan lako pintu utuan limpo siku tanah miki antala sikuan amiki anta kede ribam batalus ripes sulunanta todiorong dea lembang miki tamate kamarintinan tutun koli miki lante kamaran denan dio miki ballaran nampak di tetuk apa dio miki rantean tuyu di gorong talur di darandang palelean lindo bisanda lindo natasi ini batu rupan nate maile to barrakna sola polo kaindikna pakapanayati mayana kadidadian bingsu di busanan luming karika tuman nomba tinggi menteng kana kabu lolongan wai mata na sondo batangi tang mariona magasa penting kana mabanda pasoyanna magasa iyan nalahulung mabanda iyan aku nila belan nalari patumbar itu dalari ruang dia pari male natampe indok na nabokok mendadianna pakumbong kada situluk tumampa bisara bisa bunganna tumwali umubuntu maliki tanete pak ranuangki tonna tumba rarabuku angga tose seduangki sola tote puapa ki sola leso karuangki dalu sapuluan nangki minto temai tangkera pungki kilangan si tiro lindo motor si manta berupa diong kan si pakatana bakteng roko kan si parak darak daun sombongan namilio batang di kaleta dia tondon tomatanta umpo pa indo sigiran kapuran pangan ponnoi rangki umpo pa ambe temai rambuan lipuraena lempan di kaliling seruan sepu ada lembang taduan sepawas setodoro bayunna inde kamarintinan dodona inde kamarandenan diangkaran lante salunna bating lante kalau lalan na Mario kau kata rima dia taruh nasi sambung
tarande palai diong rakak si karuwe talangan si porandana manda endek si potering kaboro naria kada si turu bisa rami sabunganna manda dia luluni mamma bintin ditulang benni tangama lilu tindo na si tiroto yang rara ditawa tua dak nasi manta membela lomba-lomba di sio panaran napa makambat ni dari yang bati napa masir rema napa semberan loto mulu dio batang di kaleta salama si tamu malik paiman si manta kaboro salama si tulang bating paraya sirong Pak Mario masak ke koki masak ke tapan tanding kamasei anta masak ke mairi marurindi solomasi 6 kijang rupanya menghalangi, mohon diparkir dengan baik. Sekali lagi diparkir dengan baik. Sudah semangat. Kikuada katirampan kisah boda kalipang kipokada belan lagi patur rumada cupa samara rakta lagi penisung makaragi papak gantiananta rilam tema al-lotote Katungkunan kabarintinan na keluarga Mama Otto buwan itu tabang mempatu malila ko balu laung pataro ki katungkunan tamalantang nomor karua salah kusang promesa 30 kasera salah ko patang pulo katungkunan kabarintinan na keluarga Ape Bariakan lo may potok mangasi mempatu malila ko papabintang laung pataro ki katungkunan tamalantang nomor 30 mesa salah ko 30 pitu katungkunan kabarintinan na keluarga Papa Jentri Getengan mempatu mali iduka lagu Papa na bintang mau petaru katungkunan tamalantang nomor 30 mesa salah ko 30 pitu katungkunan kabarintinan na keluarga Pendeta Norian Aluden batu mama anak puput jong may maakale mempatu laku anak katomate lo petaru ki katungkunan tamalantang nomor 40 karua salah ko 50 talu katungkunan kabarintinan na keluarga Papa Apeni batu kakek Irma jong may maakale mempatu mali laku ambeto balu la tamaki lantang nomor karua salah ko 10 mesa na 30 kasera salah ko 40 katungkunan kabarintinan na keluarga Nek Rizky memanukan mempatu mali laku Papa Anugrah la tamaki lantang nomor 20 karua salah ko 30 na 40 mesa salah ko 40 pitu katungkunan kabarintinan na keluarga Nek Rosi Batu Sarong mempatu mali laku anak katomate long patarugi katungkunan tamalantang nomor 40 karua salah ko 50 talu katungkunan kabarintinan na keluarga Nek Wika to ko aku alimbong Nenek Wika to ko aku alimbong mempatu laku anak katomate la tamaki lantang nomor 40 karua salah ko 50 talu katungkunan kabarintinan na keluarga almarhum Nek Kato Tondok Kambola almarhum Nek Kato Tondok Kambola mempatu laku anak katomate la tamaki lantang nomor 40 karua salah ko 50 talu katungkunan kabarintinan na keluarga Om Lita dan Papa Nixon Kaluan Silanan keluarga Om Lita dan Papa Nixon Kaluan Silanan mempatu laku anak katomate la tamaki lantang nomor 40 karua salah ko 50 talu katungkunan kabarintinan na keluarga Papa Akir kapa pemanukan mempatu laku anak katomate la tamaki lantang nomor 40 karua salah ko 50 talu katungkunan kabarintinan na keluarga almarhum
Pongmelin Pemanukan turap pun tanda tasik kira ramakan penuntur yang minangai buku tang sipiariran rangkul metua la tamaruka kilang tang nomor 40 karua salah kali 50 talu na kadang kurang kaberitinan na Papa Anopa karangan Papa Anopa karangan yang patu mali itu tun kamur lagu Papa Bintang la tama kilang tang nomor 30 mesa salah 30 pitu si taruna ke pertongkolan kaberitinan na keluarga almarhum Mama Arobi batu nenek Tika Limbong mempatu malik lagu Mama Nubra lah tamak ilang tang nomor 20 karua salah kota 20 na patang puluh mesa salah kota 40 itu katong kurang kabaritinan na keluarga Mama Aben batu nenek Tika lengke elai buntu Limbong mempatu malik lagu anak tomate la tamak ilang tang nomor 40 karua salah kota 50 talu katong kurang kabaritinan na keluarga Papa Erich Bapak Fritz keluarga Bapak Fritz jom bagi tengan mempatu lagu anak tomate lila tamak ilang tang nomor 40 karua salah 50 talu nagatong kurang kabaritinan na keluarga na Eka pas sauan mempatu lagu anak tomate lila tamak ilang tang nomor 20 talu Susah masalah rata tema pagatiran malabi tanalandiran dan diburukin ada tebu akan tongkat dini lagi ikut happy manita mataritan nanti bisa ngararata tama sesi bali datang pagatiran ta ikut tabe kasi bamu pasilolongan melongi indetainan protokol tabuk kayo lang sulit kararata tako karang kaluyan di kota tati meron laku tunan na pabatong kita maarapu yung pataman yung patarro katong kunanta tabe lang nanti pabangan na kamarintinan si mandaw ti palantakan daw rin na kamarandenan tapi lang itu rarabu ko ba rombongan lampasag ka kali na tamati katungkunan yamato sang siturusan sa tiang karanna keluarga ibu wakil bupati Tanah Toraja yung may makale sang siturusan sa tiang karanna keluarga Pendeta Dr. Alfred Anggoy MTH Damiran Tepao rombongan na keluarga Badan Musyawarah Antar Gereja Toraja Utara dan Tanah Toraja rombongan na keluarga Komisaris Jenderal Purnawirawan Dharma Pongrekun Jakarta rombongan na keluarga Seli Parangan Sidoarjo rombongan na keluarga Nenek Narangga Batu Sarong rombongan na keluarga Linda Wangapadang Andi Rolo Jakarta rombongan na keluarga Bapak Ega Lasu rombongan na keluarga Bapak Ega Romai Lasu rombongan na keluarga Mama Jesi Jakarta rombongan na keluarga Pong Denggo Silanan rombongan na Bapak Pipi bye-bye Rantai Batan rombongan na Bapak Pipi bye-bye Rantai Batan rombongan na Nekmato Karombi rombongan na Bapak Pipi bye-bye Rantai Batan rombongan na Bapak Pipi bye-bye Rantai Batan rombongan na Nek Yolan damai bye-bye Rantai Batan rombongan na keluarga almarhumah rombongan na keluarga almarhumah Mama Mantong suku Kondongan Buntu Tabang dari yang nama tu rombongan lah pun tamate atu tote keluarga Pongdenggo Silanan rombongan Bapak Pipi bye-bye Rantai Batan rombongan Bapak Pipi bye-bye Rantai Batan rombongan Bapak Pipi bye-bye Tuma Seno Taram Pekalua Bambang Sirarian Lubak Batorambang Inde Tandung kalau Nanay Sambole Lena
tema ito tama tuka to tama solo to merante to menawa yomai ba bana lembang dolo koi sena oi tumba oi lain noi magi raka upo kada laku tule tuleran inang bayun nate hindo inang dodo nate makda demo gai inatang mamma tang murraban bulu mata maalulon tutu wangi ma tending ngupui dan nari lambe merrati kutang kena lamban tasgi huwa ka'na tangkon nasa ngamote Allah unne sumumo tema siang belanna pale sunna mote Allah tangga namo tema siang pale sunna kena terung tanda nakin nakanai nanai sombolelena tipa seno garaganna tema itu na tundap mamma watina teda windo naruyang kaboro mariona teda oma dani ta tiro ilangan tungka pata apai mata matin do milen mangasura mamma milo pibulan daringan dikara dal paladura diang gilo belang nanalandi modika sumpu sukana solalong togo pelelenna di sugaran mikinal wewalanna di kararuan ni botong kalambananna lante ma'al loto temo iya mo metundam mamma te batingina iya mo meruyang ato matindo inde mariona metundang laku bakbana lembang meruyang laku pintu utuanna kon rampo lembang miki tamate kamarintinan tuton koli-koli miki lante kamarandenan angganna tema itu dikasiri datu mata buhunna tori kawangna ampu lembang tondon turunan rako masih arrama dia mate balaran nampak dia masih suluan dia mate rantian tu nasaladan mo indeinan pentuanginan narandemo inde karampuan tongkon kakendenan malu Ya bagaimana? Ya bagaimana? coba bakal wakna karampuan tongkon tikilang ampang leleanna kaisungan tomataka talinduk morokko masolana sang taun nesung modiong sang gemairi antala kau koran tai sungi katoruan lante pasalian di pamalotong namarasan duka motoma raputallang anggatoma kapunan nau untuk ada kakek deran kumombong sang tiang karan na kulami batingin apango tonan mariona tabe gunawan boko na siman rara tingayona angga kanan kairinna wabangan pirikasi palempesa ngatia kampi naolai meka tabe messi mamma palutama Ya bagaimana? lausor pindan sigiran kapurampangan pun noi rangki merampenan gori-gori galang melerang mampu atas lempan di kaliling tanda tasigina
Indi ada na kalambunan kula atau di bulan na indi sangka na kalambunan nang. Di runduna mula lante ma'allo tate muri tete malangan lante kulang di rante malangan. Si turu ada na nenek di nenek supang lola sangka na torolo di potoro. Sai le suremo tamentiro tuaramo tapi roti roila ko tungka pata pai mata dia memiki masalah nasang langan sitiro lindo toma rapu talang endeng niki angge mairi siman tapi rupa toma kapunan inde sorongan seput di karamanik inde sampadiri ti bulan patindoan na temay kalau sipon noy singna bola sitam murana sala sambago di lole sab sa pakapanaya temay kapu pambu rabu bumi maarot ko ki sita dengan pangan unesun ki ma lea lea sipas sake rambut sa langit ta apa sangarada tari pagantianan tari pempatuan tari tulangan mulaki kabio santun daute tongkonan kada endek mulaki kabi riti bulan daute panito pa ulalea ya moto rombongan na keluarga nenek narangga rombongan na keluarga nenek narangga inde batu sarang rampu marende nante dong utun makum bakaleke mempatu lakoto balu lampatarrogi katongkonanta lalantang nomorok karua salam 10 bisa 30 kasera salam 40 rombongan keluarga Ibu Wakil Bupati Tanah Toraja keluarga Ibu Wakil Bupati Tanah Toraja Umi Makale mempatu lagu Mamak Narangga latong kongki doti IT rombongan keluarga Pendeta Dr. Alfred Anggoy MTH Damai Rantepao mempatu lagu Mamak Narangga latong kongki mesalialang daw alang B rombongan keluarga Badan Musyawarah Antar Gereja Toraja
Toraja Utara dan Tanah Toraja. Yung memakale ngempatu laku mama narangga. Lampataru kikatong kunanta do alang de. Rombongan na keluarga Komisaris Jenderal. Keluarga Komisaris Jenderal Purnawirawan Dharma Pongrekun Yome Jakarta mempatu laku mama narangga latong kongki mesalialang daw alang a. Rombongan na keluarga Nenek Selmi. Rombongan na keluarga Nenek Selmi yung may rumbe rampo mempatu laku anak tomate lampataro kikatong konanta do alang be. Rombongan na keluarga almarhum Bapak Enos Karoma, Bak Puopa Dante, yung may rumbe, rampo mempatu laku Nenek Rangga, lampataro kikatong kunanta dua langabe. Rombongan na keluarga Seli Parangan, rombongan na keluarga Seli Parangan, yung may Sidoarjo, rampo mempatu laku Nenek Narangga, latotong kilalantang Rotalo. Rombongan na keluarga Nek Lisse, rombongan na keluarga Nek Lisse, Kalambe, rampo metua. Rombongan na Papa Namemi, rombongan na Papa Namemi, yung may mebali, rampo mempatu laku Papa na Bintang, lawan po peninangki siya Papa na Bintang. Rombongan na keluarga Linda Bangapadang Andi Lolo, rombongan na keluarga Linda Bangapadang Andi Lolo yung Jakarta, mempatu laku Mama Narangga, lampataro kikatong kunanta yung letter nomor 3. Rombongan na keluarga Bapak Ega, rombongan na keluarga Bapak Ega, domay lasu, rampo mempatu laku ago, lampataro kikatong kunanta lalantang nomor karua selang 10 misa, 30 kasera selang 40. Rombongan na keluarga Bapak Ega, rombongan na keluarga Bapak Ega domay lasu, rampo mempatu laku Bapak na Bintang, lampataro kikatong kunanta lalantang nomor 30 misa, selang 37. Rombongan na keluarga Mama Jesi, rombongan na keluarga Mama Jesi, Jakarta, rampo mempatu laku Mama Natasi, lampataro kikatong kunanta lalantang 12 selang 15. Rombongan na keluarga Pongdengo, rombongan na keluarga Pongdengo, Damai Siglanan, rampo tanda tasikira ramakamban to di bulan ni bukutang sitireran, rampo metua, lampataro kikatong kunanta lalantang 40 karua, selang 50 talu. Rombongan na Bapak Pipi, rombongan na Bapak Pipi, bayi-bayi dan tebatan, rampo mempatu laku Bapak Nanugra, lampataro kikatong kunanta lalantang 20 karua selang 30. Rombongan na keluarga Indok Siampak, rombongan na keluarga Indok Siampak, Yomay Tonga, rampo tanda tasikira ramakamban to di bulan ni bukutang sitireran, rampo metua, lampataro kikatong kunanta lalantang 40 karua selang 50 talu. Rombongan na Bapak Pipi, rombongan na Bapak Pipi, Yomay bayi-bayi dan tebatan, rampo mempatu laku ago, lampataro kikatong kunanta lalantang nomor karua selang 10 misa. Rombongan na Nek Mato, rombongan na Nek Mato, Yomay Karombi, rampo tanda tasikira ramakamban to di bulan ni bukutang sitireran, rampo metua, lampataro katong kunana lalantang nomor 40 karua selang 50 talu. Rombongan na Bapak Pipi, rombongan na Bapak Pipi, Yomay bayi-bayi dan tebatan, rampo mempatu laku Bapak na Bintang, lampataro kikatong kunanta lalantang 30 mesa selang 37. Rombongan na Bapak Pipi, rombongan na Bapak Pipi, yung may baybay ng tibatan, rampo mempatu laku Mama Natasi, lampataro kikatong kunanta lalantang 12 selang 15. Rombongan na Nek Yolan, rombongan na Nek Yolan yung may baybay ng tibatan, rampo tanda tasikira ramakamban to ring minangay bukutang sitireran, rampo metua, lampataro katong kunana lalantang 40 karua selang 50 talu. Rombongan na Pong Ardi, rombongan na Pong Ardi Lomay Langso, rampo mempatu laku Bapak na Bintang, rombongan na Nek Ardi, rombongan na Nek Ardi, Lamay Lamudak, rampo mempatu laku Bapak na Bintang, rombongan na Bapak Aca, rombongan na Bapak Aca tinggi ke Papua, rampo mempatu laku Bapak na Bintang, rombongan na Bapak Eco, rombongan na Bapak Eco yung may Malili, rampo mempatu laku Bapak na Bintang, rombongan na Bapak Icing, rombongan na Bapak Icing, Lomay Salubarani, rampo mempatu laku Bapak na Bintang, rombongan na Nek Risa, rombongan na Nek Risa, lo may parindo, rampo mempatu laku Bapak na Bintang, mintuk na to, lana po peninangki sa Bapak na Bintang.
rombongan na keluarga almarhumah Mama Mantong, rombongan na keluarga almarhumah Mama Mantong, suku kondongan rapo mempak lamay buntu tabang rapo mempak tulapan at tomate lalu tama kinantang nomor 50 karua, rombongan na Samangas, rombongan na Samangas damay rantepao rapo mempak tulak Mama Narangga lalu tama ki letter nomor 3. Baik pada maka tu sagararata dan di manitan matari kanon tan masesebalida ta sebab mempasibolong mendengi indetainan kalipun kada. Baik pada maka kulandi na kabatang di kalata kurete na batang ng batang ta dako kemang kasang bikin si karimbarimban ta ako karang pela bang melente maringan ta timiru la kapinan na papatong kitu makrapu ta si sondatu lampan te rarabuku tu maras sampai babangan na kamarintina. Watu rombongan lepas aka kalena tamate katongkonan yang rombongan na almarhum Nek Karol Kalimantan Timur Rapo Marinela Terong, rombongan na Bapak Karol Kalimantan Timur Rapo Marinela Terong, rombongan na Dr. Octavianus Paimponan Rapo Marinela Terong, rombongan na Bapak Karol Kalimantan Timur, rombongan na Dr. Octavianus Paimponan, rombongan na Bapak Nesa Kalimantan Timur, rombongan na keluarga almarhum Nenek Hein Lasu, rombongan na keluarga Bapak Hein Pak Buaran, rombongan na keluarga Bapak Hein Lasu, rombongan na keluarga Bapak Juan Bokin, rombongan na keluarga Bapak Juan Bokin, rombongan na keluarga Mama Juan Lasu, rombongan na Bapak Tiola Jakarta, rombongan na Bapak Jos Lasu, rombongan na keluarga Mama Hein Lasu, rombongan na keluarga Nenek Egi Lasu, rombongan na Nenek Kiran Karangan, rombongan na Silva Karangan, rombongan na keluarga Mama Atin Yomai Songko Batualu, rombongan na ni Adi Batu Bayi, rombongan na Arnoldus Parangan Sambalin Maitengan, rombongan na Yunita Batara Parangan, Sambalin Maitengan, rombongan na Nenek Gauriel Tengan, rombongan na Mama Gauriel Tengan, rombongan na Yunita Batara Parangan Tengan, rombongan na keluarga Nenek Sera Batu Simon Lapang Makassar, rombongan na keluarga Yori Sarre Bebali, rombongan na keluarga almarhum Porroni Yomai Rambeao, rombongan na keluarga Nek Yolan Bye-bye Rantebatan, rombongan na keluarga almarhumah Nenek Eka Pasawan, rombongan na keluarga Bapak Laso Henry Sangala, rombongan na keluarga Bapak Egi Sangala, rombongan na keluarga almarhum Mama Mantong suku Buntu Tabang, rombongan na keluarga Pongardi. Ya, dari hama tu rombongan kau natuk tentang mati katongkonan. Sitaron apa rombongan na Bapak Dr. Johan Tanglo, Gumay Rantai Kalipuang. Pero kapag tu rombongan natuk tentang mati katongkonan. Si Tanmo Temai Tompang Si Rampa Temai Undu To tanga tore langan To tanga paya kalelean Temai rampo maren denang tidong tengkon makkom bakale ike Ya tante. Nadolon temai tidong umaylo tanda nama talalanni temai karambau tanda palisunna yo bisa memilih bang mal kesalahan dulu tak ya lamu ya terampak kalu
buntanmu tangkia surukna tama itu tama tuka to tama solo tamben bala tedong bokong kalambananna inde to tama tuka to tama solo to merrante to menna tiroi lako tungka bata apai mata berlokoi senga oi tumba oi lain noi tema itu kalan dole lena to memangka tongananna no kaluming kanisa mengkailingi dollo goma'ban tala-tala male piso la tondogna kede piso la lembagna ke susi te Allah to temo tente kulla dira delulang nati paseno te tarampak kalua na humba masirarian te luwa ba maluwangan Alamak jangan. Minta maaf. Yo. Dibalas saja. Selamat. Tonta melao, tondogota, tonta lesson surunanta. Naruluan burakena natuntung pangalananna sulabungsu saratukna. Susi taneten ngembang pangalak mak palulingka buntu mak paludio mai lenduk mata mate barong datu lante lantang tau lagi pagapa marasan siapiki umpati tengkalentek maringanta tamaterang tarampak kalua tamaluba batoramang Diyo niki masala nasang unneso niki sangge mairi Diyo mategang laran nampak diyo materan tian tulu Lau ngalah kau otoran kai sungan madatunta Dia memiliki masalah nasang natarana kabalunaran nampakna pandari bolong nasahadan rantean tuhunna tomak bilang tedi ramne Lea lembut misang lau eran endegay misang lentek belalan lalinda sandalindona latas iba turupanna temay tarukusyoso temay nini situlandadi luming ka tuman nombating menteng ka nakabulolongan way mata tiroy lako tungka pata pay mata langsara pindan di temaya da'na kapurampangan lambenan gori-gori galang loleram membuat asakan lempan di kaliling tatarimay diong taruno si sambung utaran depala idiong rakka sitadoan namanda gunturenge na ada na nenek tanah bintin tondon saririnna sangka na todi po tau bumi inang ada nah rambu solok inang sangka nah kamarintina si tamuki si sorongan sepu
siron paki sitaduan tole maadok ko ki ma lea unneso ma bang kodo sadam tatundan ni masailako sampak wating kimotondo pangoktanan mariaki ki sampak ki talulangan kiluluan taparaya kitendeng ki talelua langan ngalulangan tua ta sombo bulan sombo parayata ungkal letang nganalangi usek pak lindo na bulan anta masak ke mairi marudinding tikula. Lalanga mo burana padang atatin batang toraming gulilingina endeg malumpa-lumpa na panangan tasio kalempan pura-burana sakya na pamatana katong akraputalang mangka nalan kadaturo teto maindo maanak maambe na sorong pindan toron nindo rokosuleng kararata nabayanan kandiang galang kumayan kesallo inadiyong pak kambuno madatunta tatarimay diong taruno si sambun tarande palay diong raka sitaduan tapatubang idi kalang anasitammo tasigita nasi bidang minanganta tatontong matuenduk nenek pano karungan nalandi atun na narete kulla kasidulukan na langan lagu kambio santun sangararata endeg lagu kabi ritibula pak gantiananta si tetena temai inalatan yang pataru katongkonanta makalima napem patuanta lante maal lokotemo yamato katongkonan kamarintinanna keluarga Dr. John Tonglo
keluarga Dr. Jontonglo, yung may rante kalimbuang, rampo marin din ang terong, tutun makong bakaleke, rampo matang kiasuro, tutun maoy mata, yato'y nalatan, yung kataro katong kananta, latong kong kido alam ko. Katong kanan kamarintinan na, keluarga Bapak Naranda, yung may rante kalimbuang, rampo mempatulag Bapak na bintang. Katong kanan kamarintinan na, keluarga Bapak Naranda, yung may rante kalimbuang, rampo mempatulag Bapak na bintang, latong kong kimis salialang daw alang Setarro na, rombongan na almarhum Nek Karol, rombongan almarhum Nek Karol, yung may Kalimantan, rampo marin din ang terong, tutun makong bakaleke, mempato lagbapa na nubra, latutong ki mesalialang, kunesuma kambunasani. Rombongan na Papa Karol, rombongan na Papa Karol yung may Kalimantan Timur, rampo mempato lagbapa na nubra. Rombongan na Bapak na Karol, rombongan na Bapak na Karol yung may Kalimantan Timur, rampo mempato lakoong ago. Mintong na to, latong kongki nesalialang unne sumumabang makampuno sani. Setarro na, rombongan na Dr. Octavianus Paembonan, rampo marin din ang terong tutun makong bakaleke, mempato lakon at tomate, latong kongki mesalialang. Rombongan na Dr. Octavianus Paembonan, mempato lagbapa na nubra, latong kongki mesalialang. Rombongan na Papa Nesa, rombongan na Papa Nesa Kalimantan Timur, rampo mempato lagbapa na Kinaw, lato tongki mesalialang. Rombongan na keluarga almarhum Nenek Hein, rombongan na keluarga almarhum Nenek Hein, Domay Lasso, rampo tongkon mempato lakosya ne tasi, rampo marin din ang terong, tutun makong bakaleke, yato'y nalatan ng pataro katongkonanta, latutong kimasalialang, si taro latang na marok karua, sa ilako sa makulabisa. Rombongan na keluarga Papahin, rombongan na keluarga Papahin, lo may pabuaran, rampo mempato lakonetasi, latong kongki lalantang na marok karua, sa ilako sa makulabisa. Rombongan na keluarga Papahin, keluarga Papahin Dumilaso, rampo mempato lagmamanatasi, latong kongki lalantang na marok karua, sa ilako sa makulabisa. Rombongan na keluarga Bapak Juan, keluarga Bapak Juan yung may bukin, rampo mempato ng Bapak Nanubra, latotong kilalanta 20 karua sa ilang 30. Rombongan na keluarga Bapak Juan, rombongan na keluarga Bapak Juan yung may bukin, rampo mempato lagoon nenetasi, latotong kilalanta ng marok karua si taro 10 misa. Rombongan na keluarga Mama Juan, rombongan na keluarga Mama Juan Dumilaso, rampo mempato ng Bapak na Bintang, latong kong kilalata 30 misa sa lahat 37. Rombongan na Bapak Piola, rombongan na Bapak Piola, yung Jakarta, rampo mempato latong maanatasi, latong kong kilalata 12 sa lahat 15. Rombongan na Bapak Diyos, rombongan na Bapak Diyos, Dumay Lasso, rampo mempato latong maanakina, latong kong kilalata nomor 10 sa lahat 20 misa. Rombongan na keluarga Mama Hein, rombongan na keluarga Mama Hein, Dumilaso, rampo mempato lakuago, latutong kilalanta nomor karua sa 10 misa. Rombongan na keluarga Nenek Egi, rombongan na keluarga Nenek Egi Dumilaso, rampo tanda tasikira ramakamban, turing bulan niyo kutang siya pilihan, rampo metua, latutong kilalanta 40 karua sa 50 talo. Rombongan na Nenek Kiran, rombongan na Nenek Kiran, lo may karangan rampo mempato lagunetasi, latutong kilalantang nomor karua sa 10 misa. Rombongan na Silpa, rombongan na Silpa, lo may karangan, rampo mempato lako sa Smita Solasaman, latutong kilalantang nomor karua sa 10 misa.
rombongan na keluarga Mama Atin, rombongan na keluarga Mama Atin, yung may songgo batualo, rampo kita na mali tutun metua, natuto kilalatan orang petang garua, rombongan na ni Adi, batu bay, rampo tanda sikira ramagambat turing bulan ibu butang si pederan rampo metua, latuto kilalatan petang garua saya ke 50 talu, rombongan na nenek Gaurel, sambalin metengan rampo empatu lago tobalu, latuto kilalatan orang garua saya ke 10 misa. Rombongan nama Mak Gaurel sambalin metengan rampo empatro Bapana Bintang latuto kilalatan orang 30 misa sarang 30 pitu rombongan na Arnoldus Parang sambalin metengan rampo empatro Bapana Nugra latuto kilalatan 20 karwa sarang 30 rombongan na Yunita Batara Parang sambalin metengan rampo empatro lago Santiago Nudel, latutong kilalatan orang karua saya lako sang promisa. Rombongan na Yunita Batara Parang, sambalin metengan, rampo empadro Bapana Bintang, latutong kilalatan 30 misa saya lako 30 pitu. Si Taruna, katungkunan keluarga Papa Egi, keluarga Papa Egi Sangala, ngempatula ko sa Swita Borowalo, la tamag ilantang nomor 5 katungkuran kepentingan keluarga Nenek Sera Batu Simon Lopang Makassar mempadula ko Papa Anugrah la tamag ilantang nomor 20 karua sal ko 30 na 40 bisa sal 47 katungkuran keluarga Papa Alaso Henry lamay sangala mempadula ko sa Smita Borwalo Batu Saman la tongkong ilantang nomor 5 katungkuran kepentingan keluarga Yuri Sarre mebali mempatu mali la ko Papa Bintang la tongkong kilantang nomor 30 misa sal 37 katungkuran kamantinan na keluarga Nenek Risa Parindu Ganda Batu mempatu mali la ko Papa Bintang lau pataro di katungkuran tamalantang nomor 30 misa sal 37 katungkuran kamantinan na keluarga almarhumah Mama Mantong suku buntu tabang mempatu laku anak otomate latang ki lantang 40 karwa sala 50 talu na katongkonan kamarentinan na keluarga almarhumah Nenek Eka Pasauan mempatu mali laku anak otomate latang kunduga ki lantang nomor 40 karwa sala 50 talu katongkonan kamarentinan na keluarga almarhum Porroni turrampon tanda tasik kira ramakamban untuk minangai bugutang setiadaran rampon itu latang goki lantang nomor 40 karwa sal 50 talu na katungkunan kementerian na yolan bayi rantebatan rapuru kami tua latang kundu kaki lantang nomor 40 karwa sal 50 talu Sasa rara bagantian bulan tanalabiran dan dibunuh kinarete buatan tongka ini laki. Ikumpay bela sa melo-melo na kita ko karapela oleh maringanta. Tati biro na katuinan na papatong kita marapo yung pataman ng patarro katungkunan ka. Salamat lago kita solanasang Tuhan empas sakit. Ya tabi jika malalapi itu katungkunan. Yamato rombongan na almarhum Nenek Karel yung sanata rampo marin din ang tinang tutun maakon bagaleke nempatu laku anak tomate kasi tiro mawawang anak tomate ay nakatanang katarok katungkunan yato rombongan la sabiya lata marumay yamato Nenek Kina dami ng telemo keluarga Nenek Gita Lemo Mama Odi Rantelemo Tandung Sukardi Makale keluarga Bapak Jasin Rantelemo, keluarga Indo Rukka Tangsa, keluarga Camat dan Staf Kelurahan Camat dan Staf Kecamatan Gandabatu Silanan, keluarga Surya Pamasi Sangata Kalimantan Timur, keluarga Peter Saranga Sangata Kalimantan Timur, Randu Garasik Pemanukan, keluarga Bapak Yisrael Tabang, keluarga Bapak Jan Bontang, keluarga Bapak Lepti Mama Lepti Parampo, keluarga Bapak Buat
Solama Maklia, Sipate, Bungin, keluarga Nenek Eka, Rembon, keluarga almarhum Nek Minggu, Parampo, keluarga Bapak Surya, Sanata, Kalimantan Timur, Ailin, Pamasi, Sanata, Kalimantan Timur, keluarga Bapak Alpin, kilometer 5 Tengah. Ya, ada apa lagi Pak masih yang sambut? Ya, itu rombongan keluarga Bapak Naranda, rombongan keluarga Bapak Naranda, yang merante kali tuang, rampo mempatu malik itu, mekoring kaborong mempatu lagu Bapak na titin. Tila bangatun na kunla, di palang pema'buwa kalukunna, to kau mana? Matangay lalang ang lumarorongan mairi nilampuan kunla, meng kiri-kiri. Tantang pa di paluningka tiada napan dari bolong sangka nakalampunan kulla. Kai tantang ruka pa temai ulang rarak nararamakamban yung may pa mana lembang nenek pa temai perendem bulan na bukutang si piaderan yung may bentuk tuan limbu. Umpo kada kakediran kumombong sang tiang karan kede sang tengguririkan susi tiang loto temo lante kulla atau marasan. Tiro-tiroin ako tungka tapata pay mata marasan moluming kalante tarampak kalua rak dan momenteng kalante luba watoromang pesunan makarahi temay tumpaw ng itemay adana basi situka umpalumbanan ni temay sangka na makdadian batik Bilang makan ban moda dia batik dia batang di kaleta masih rima napak mosemberan lotong mulu dia tondong to batang ta iya tapo tete saya tongkon tau lasa Mario ilan tean loto temo lante kulla diran delulangan tiroi lako tungka patak pai mata koe si padolo na si paundi na si potang na tangana marasamo umpatiteng kalian tegemaringan na lali dan tamate karampuan tongkon launnya semulante kaisunan tomata dihungka sang ruang rinting karampuan tongkon dikilang sang suki manang kaisunan tomata nama isong boleh lena temai pak paelean yomai bak bana lempang yomai pentuk tuan na koliko taroko teman laran nampak kau nisung dia terantian tu antara ka okoran taisungi katoruan lante pasalian di pamalotong tulah tanayur rondo ng bulo ada na lembang lante te malang sangka na titondo si turo ada na tanang talang nenek di po nenek si panglolaban sangka na randukan bulo alak torolo di po torolo kumu ada na tak diapin na dak na merambo lelatun kue minto ki masalah nasang mairi angge mairi ya te mai katong konanta pak nan kaluat tapi na melo tapak palukulukunta langan mo kitimang mak bulo lolong reke mo kiran de mak awak tang keresuan marasan duka mo temai raragu ko umpo kada kakederan kumombong sang tiang karang lau ko pa indo ko temai kapu mak li temungkungan ro kasuleng kararak tadi umpak kampuna wadatun tatalangan si tirolindro ombok siman tapi rupa sabak wati umper tang lagi pa uang ilang datang lagi pasar ini sedang dawanta apa sangarara dari kita untuk datang pun temarasan panariatan nominde lantang karampong boy olah kita masih yang sambung lagi pebabam baruan si dadena tu katong koran talante maal laga demo sia katu turan taranang pataru katong konanta ilante kula tomarasan iya betul katong koran kabarintinan na nenek kina rantelemo Rabu marendinan terong tutun mako bakaleke mempatu lako nenek tasi latong kong ki masalia lang ni summa ka polo sane katong konan kamarintinan na keluarga nenek kita lemo mempatu mali tutun kabaro ola ko papa anakina batu mama anakina latama ki lantang namoro sang puran nan sala kodong purum mesa na namoro 25 sala kodong purum pitu katong koran kamarintinan na mama ori rantelemo mempatu mali idu katutun kabaro ola ko papa anak inawa latama duga ki lantang namoro 20 nan sala ko 20 mesa na 25 sala ko 20 pitu katong koran kamarintinan na keluarga
Tandung Sukardi Makale mempatumali itu tun kabur olako Papa Kinawa latong kongki lantang nomor 90 sal ko 20 mesa. Kadang kurang kepentingannya keluarga Papa Jasen Rantelemo mempatumali itu tun kabur olako Mama Kinawa latong kunduga ki lantang nomor 90 sal ko 20 mesa na nomor 25 sal ko 27. Kadang kurang keberhentianna keluarga Indo Rukka la umay tangsa mempatumali ila koto ambe to balu la tongkong ki lantang nomor karua sala ko 90 mesa na lantang 30 kasira sala ko 40. Kadang kurang keberhentianna keluarga camat dan staf kecamatan Gandasi mempatumali itu tun kabur olah ko Papa Mintang lalangang ki PIP. Kadang kurang kamarintinana keluarga Surya Pamasi Sanggata Akaltim mempatumali itu tun kabur olah kokina Pamasi latong kongki lantang nomor 90 dan salah ko 20 mesa na 25 salah ko 27. Kadang kurang kamarintinana keluarga Peter Serangga Sanggata Kalimantan mempatumali itu tun kabur olah ko mga Kinawa latang ki lantang nomor 90 dan salah ko 20 mesa na 25 salah ko 27. Katong kurang kamarintinanna keluarga Randuk Garas Kemanukan mempatumali itu tun kabur olah ka Mama Kina latang ki lantang nomor 90 dan salah ko 20 mesa na 25 salah ko 27. Katong kurang kamarintinanna keluarga Randuk Garas sikte manukan mempatumali itu tun kabur olah kawago latang ki lantang nomor karua salah ko 90 mesa talung pulo kasera salah ko 40. Kadung kurang kamarintinanna keluarga Bapak Yesrel Tabang mempatumali lako Mama Anugrah lau pataru ki katong kunan tamalantang nomor 20 karua salah ko 30 na 40 bisa salah ko 47. Kadung kurang kamarintinanna keluarga Papa Ajek mempatumali itu tun kabur olah ko Mama Kinawa latong ko ki lantang nomor 90 nan salah ko 20 mesa na 25 salah ko 27. Kadang kurang kamarintinanna keluarga Bapak Alepti Parampo mempatumali itu tun kabur olah ko Mama Kinawa latong ko ki lantang nomor 90 nan salah ko 20 mesa na 25 salah ko 27. Sitaruna katong kolam kamarintinanna keluarga Papa Abua Paatu Mama Alia si Pate Bungin mempatumali itu kalako Mama Kinawa Paatu Papa Kina latong kong kilantang nomor 90 nan salah ko 20 mesa na 25 salah ko 27. Katong kolam kamarintinanna keluarga Nenek Eka Rembol mempatumali itu tun kabur olah ko Mama Kinawa Paatu Papa Kinawa latong kong kilantang nomor 90 nan salah ko 20 mesa na 25 salah ko 27. Kadang kurang kamarintinanna keluarga almarhum Nek Minggu Parampo nu kami patumali itu tun kabur olah ko Mama Kina la patarugi katong kurang tamalantang nomor 10 nan salah ko 20 mesa na 25 salah ko 27. Kadang kurang kamarintinanna keluarga Bapak Surya Sanggata Kalimantan mempatumali itu kalako Mama Kinawa lau patarugi katong kurang tamalantang nomor 90-an nan salah ko 20 mesa na 25 salah ko 27. Kadang kurang kamarintinanna keluarga Ailin Pamasi Sanggata Akaltim mempatumali itu tun kabur olah ko si Pora Pamasi lau patarugi katong kurang tamalantang nomor 92 salah ko 95 na 22 salah ko 20 apa na katong kurang kamarintinanna keluarga Bapak Alpin kilo 5 tengan mempatumali itu tun kabur olah ko anak-anak almarhum Nek Pajar lau patarugi katong kurang tamalantang nomor karua salah ko nomor kasera. Jadi amat utusan ararata tumaga ki kambio santu baganti amakarya tahu po kiko abiri tiwulawan dan yaman tang siang sampu tang pembaluangan tarampu bango inan protokol tapasi patutana tapasi kundu katonan na tongtong sa melo-melona
Nari magamit na ito pasumbungan po daw may te panggung pa ulit ang kiku makamban tang kilampi naman apa tang kiupo na kamu mura kamu pasi padutanan pasi dunduk katanan imbelan na tumanarang kumukamu untan ay simpo naman pandai kumuy kamu umbili-bili kuban na kayo bulan nakikuha susimiyaw no lasalun na bating pelawan kalolalan na Mario lasi sonda-sonda to lambang kita mati may lantang karampuang ko lasi solonton norong kita mati may kaisungan to ataga ta kok karan kaludan dia mo sulen karar ata tabuke ulang ni kaisungan makareta tapataru katong konanta la ko inan pura na tanto keluarga na sumpulo la ko nakatong konanta po penang daunan na kamarintinanta tontong naria pasak na buang matua pukoran na kamatian kikuha kurasyon